euro. Omrar bihi an Chogadh Hans na leorí ar Harabin ar me sure scal hiel me cti harla do ach wain an rud a coolla mi sa wella hui dini a bhíon san Chogadh ach ar scal in your nearna taggart mar an do Harabin. Private Hugh Mulhern, Royal Inniskilling Fusiliers. Served with honour and was disabled in the Great War. Honourably discharged on the 4th of June 1917. Signed by George V. Iarracht sagam na Déanann, sa rosum guru Palaclian, risum guru Gallipoli, Usalanican, sa rosum guru Gallivan. Ní chanig se riamh na bhaile go mína lé in éon chogaí, agus is dóilomsa cinneal goró náir, an rud sin ar fad faoin náir agus teigúdá ar bhela gur chréig se gúchas agus gnethe se néan na chinne agus godog se takeíad an nábhaide. Tá sé chora na bhí éon rud le chor, mar is ca miltin a bhí an ar fad, ca fillte ar fad agus mar a bhíú na mílte díomh. Agus is tíomh le basra a chuirhéad. Fiscéala tá a anam ar an War Memorial in Basra. Ní dóil am ghfuil in ar bio an go deochail faachtain seo agus gan ligant an áid seo gal a gionarú tá na méiltí aim thuair san na báilís an seo agus níl corp na tais na tuairis ar ghain ar bhí acu seo. Gobal leis ar rimas a thosa crán seo, crán srecimór. Ar sa dhéanana flántafag tá nám. So dús a gros a gur a chrán so. Na chefnean ar monumental arís. Roses are shining in Picardy. In nuithe an sam, Póla Marie freisteach do bhana hir Chonaill údar. Nuair bhí mar scal bhí feileacht Wilfred Owen ar an chuairsógin, ach ní rós agam bhíogrú daine muintre do mo chuidéin James Murray páirte in san Chogadh Chéarna. Bhí me géisteach le clár leid in na béalteachta fan Chogadh Mhór nuair rinne siad tráchtar Murrayas don luithe agus bhí agam leithreach gur bhain an farsa in liomsa. Rún mór talig le fisrú, rún faoi haibh se nardmhair ach a bhoclaibh sena litrach in dresúr agus is senachas freibh an tléacháin. Agus a chaid teigim gur fear águs don luithe páirte sa chead Chogadh dónta. Bhí cinnte séamas ó maí hín teaghaas ag bar go luithe tá sé tíomháil an bhreithe in éidir a haisteag a dín dúin. Bhí scarf na mór sa teagla. Tá siad córa tíbhheil ar muas le henimnacha na gunalach eile. Trascartha le tuis James Murray. Ío bhriain is gláise chu, séamas agus mánas a dúhain bhartrearas bína chladí, teag ma gil a chóil is crocfála, colm a gailbhain na searir, éman ma cuaitín an charig, punches a galahaid an charig, dimric a galahaid an laisi, séamas a galahaid carton, séamas a galahaid sakina, teag a galahaid ribaga, í a galahaid crocstolia. Seo an tragaid a bó a hála, cead a manéirid ag scohéirid a pobl gídóir a riamh. Feir ága leidre, marú gan fág an áwar, gus gan mór an bríle sin Chogadh. Before I joined the army, I lived in Donegal, where every night the fairies would hold their carnival. But now I'm out in Flanders, where men like wheat ears fall, and it's death and not the fairies who is holding carnival. Tá
anna chócht go deo nach chuig an áit mar seo. Tá, agus tá sé bhuaignear fásta ar bhealach, tá tú na recinn tú na seo daoine curtha agus na recinn tú na haine na thuair san na bálaí. Lína na drín sí tosaigh ar an sam, conar na daibh sí áthú le bert le scéal a halabhú nár luag in abhráin tíis na hóige. Scéal nár lai go compordach leis dig den tríthúlacht táirtha, scéal a spiún seála go scláta an cho asa náisiúnta. Agus iad ina strachan is sínte mar a deran an sean a gáin se gine. Scéal an 54,000 éireannach a coscrío go glábar na slaide ina measc breis agus 1,400 Chonaill. Just before the battle, mother, I am thinking most of you. While upon the field we are watching, with the enemy in view. Comrades brave around me lying, filled with thoughts of home and God. For well they know that on the morrow some will sleep beneath the sun. Rugger McMigan listen to seo, agus na ravishin ar og thuis si go dí an bhreat an mhór, níl mi rá cinnte is cathachon, agus na ravis an chéad cogadón danach thuis si isteach san airm. Leis na South Wales borderers, cora go dí Mesopotamia éid, sin mar a tugtar ag an am sin, an áitidir an Tigris agus an Euphrates, an áit a bhín le feiceil ar an telefís gach Uigheannis, piscéala marbh micbocht in Mesopotamia. Agus fé tamil an a dhé sin nar a tharla cogadh na sír sin seo, ní rud inníor bí ag caint fuatha. Like ní hé gur chuir siad mille nó rudidir bhí hortha, but béidir go béidir gur an nair ó nílas gom, but ní ró caint bhí fuatha. Agus mé bhaith san sin deit fan lá fuair micbás, a bhaith leat an sin fan lá a fuair micbás. Ó hennig ferris Jack chapa as tíre, agus a céta marag, mu he bhór na linne marag, fu sé bhaith san fu sé síos go hana dons. Fa gynne go bindir? Agus herig sé níos réistas, tá daintat marag. Trwys am clwg na marbh? Ai, agus a sysna, wel, galdir gan yn il na marag. Agus fwys siat yna, tawd nís an fwysyd litir so gwrs a marw, agus sy'n o la, agus a tam y marw e, na fynd. Mr Heinman? Mr Heinman stys y siopa. So sy'n y sgil. Ta as orin isli, gwyl cyfne meg go biorís, le gwyl mynd y cant mar sio, mar ialir. Like níl sé dearmadta? Níl. Níl sé dearmadta. Níl gwyl y cant fwto. Yeah. Then, in the lull of midnight, gentle arms lifted him slowly down the slopes of death, lest he should hear again the mad alarms of battle, dying moans and painful breath. And where the earth was soft for flowers, we made a grave for him, that he might better rest. So spring shall come, and leave it sweet arrayed, and there the lark shall turn.